Ki bahaying hasam jong Steve Jarwa harangkat ke jingdon lang jong kinong elam jong ka All Meghalaya Dancers Association habakren mat kinong tho kubor hasilong press club kilapan ya ke jingkersan na ki pajba jong jela banai ke jingkersan ke bapura ya usamla Steve Jarwa balapoy syaka kerdan top 6 ha ke jingkun syat hapo keransan India Best Dancers Season Saw kabalapan long ha ke nongba Mumbai ki bahaying hasam kilapan kajing kersan na kipajba jong kejela bakin skabha banyaram ban kersan yauni usamla na kejela ubalai kun ha gani kajing kopshan da kaba vote yau langba ka Sony Live knang ba unpo ay katong ban wanra ya kanam bat kaburam ya kejela hi baro kawai susu na kaliang jong ki bahaying galai itu ba uni usamla unsami rensan piang ha kasengi sajan bat kasengi ublai menta katayo ha kapor prabaji janmit Apoy ni pun suruh kan thong ka ba wanra ka jinjok nung ta kor ka jajumi bana ka patro ya hilok kijor uni de step derwa ini de miye bat ikme bat ini nung yalam ka ipo Mumbai ngakapan nam ta di pagba kinong sunong jumi kibadon hapo kabri hun yok tra jumi la dalong kat bala kan makan nor kide bandon kata kemensim mansnolem kum ubri jongi upoy halo kat kani katong la dai kun belungu banga tepat banga kalian kur jongi ru iwe badon hasor bat hanong kendong kide bandon kata kemensim mansinkia banbut lang ya kini kebut 6 tahun setiap ngin saai kan nombor banbut ini kini ka nombor jong setiap akan kita yo bin sayo ya kani bat nara kepat jur ya baru fai ya kisan halang ru badon aku jela jo kabri hun yok trat pagi bandon ketika kamu dari yang menyerap lam kita jengi nomor ba kumuni ukun samla ubayalam lenti na benta kajat benru jengi kam desu kakam ka boong ban kabru kam rengi de bandon hilada dalam ki jongi kijat banyan banwat ya kala nang ba uni ustit jurwam ta ula yalam kalenti bukan uksa ka babhatam na benta ka jela jengi baro upat pemberian yang berat Yesus. Kedua, ngai kuplay pi baro. Alin sip lagi ikun jongan namar idam don ha kajing yang kun ya ka Indian Best Dancer kajing syat mentai ila po top 6 te gadu menta Saturday lak sedang puting tengah kapan ikipai bapa rak kowe ka Meghalaya juni vote you Steve Jarwa nama ngaru ngade badung nganga syukurlah ngadan mawai you Steve Jarwa nadu badang rin ila suma ila pe ime itong Steve Jarwa te ila an sing hai meru you Steve ngali balik belang ngam hiyang te kunjung ngaru ula minat nadu kendai senang ula sedang lechat mentau ada kat news senang teman tahu dangdon long ngarung ko ban wanra bulong ka jila ni Steve Jarwa inde ko ang ai ba wanra bulong tang ka yini ka sem ni ko ki jan ngako ban wanra ka bulong ko wanra ka ka trofi tengah ko ka support kon siapa ba tangkatahi support kan you Steve Jarwa dan support ban good nama kabuti guru haple beda ka online kadon kawe ka app Sony Live download ya katu katuru nadu prabaji hadu kendai biji membel tanglai sawantahi ba iPhone ki desa kawe rumah ko akan iPhone play Zarina Jarwa de na ko isted dan saikan de no hika jong Steve Jarwa katuru kala kersan bahaya Steve kabut kat balai dalam competition kita kami buat region iru kali baik Zarina dalam dari Syabaru Syah Asam Syah iru kali buat Zarina bentar asni berpilih iklan yuk banwan sini nama idan kajing sitom iklan yuk banwan apa mata udang don sama Mumbai nama menurut tayo udang long ka competition dulu dan tahu ada apa top 6 saya pay siya baru tempat po Sony Live Sony TV
Prabuji, si sencan dan si belai Prabuji menyen. Ndan mangkersan mana menurut. Jadi di dalam bagi tunang ikai zarina, yang ada dalam mesinnya. Kayak ikersan be zarina tunang ikai, dena ko isten dan cycle, namun som dong kalian. ये मेरा दिल ऐसे जाना तुझसे इसको लगाया तो जाना आ गया हमारा स्टार। अगर ये फिनाले होता तो स्टीव आज तो विनर होता। इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल इन्ना वेख जे कुड़ियां तो कंडी मुंडा टुकड़ कमालदा मुंडा टुकड़ कमालदा क्या बात है वाह इंडियाज बेस्ट डांसर आज रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।